Mına tuğanlar. Koçkollar girip geladi dostlar. 3 baş ekan. So'rab ko'raylikchi. Qanchadan so'rab otasiz qo'chqorlarni, bag'alarini? Bayke? 45 dan mi? Ha, 45 dan ekan. Ağaçan çok boşbol tuttum. 100, evet. 45 dan ekan tuğandan. Assalomu alaykum. Hurmatli Don Xabar YouTube kanalımızın kattalıqchilari, alıstan, yaqindan bizni ko'rib жатқан mekendeshlar. Jana jalpı YouTube ko'ruvchilar, salomatsizlarmi? Assalomu alaykum tuğan. Qanchadan? Bag'lar. 18 17. Qo'chqorlar ekan, ha? Bugün 20-iyul 2025-yil. Chuy oblosi Jayil rayoni Qarabaltada. Assalomu alaykum. Qanchadan? 13'ten. 13'ten qo'zi qo'chqorlar bu. Bozu kaçkarlar. Qo'zi qo'chqorlar 13'ten 3 bosh bu. 3 baş. Qanchadan berdingiz? Bozor so'radimi bayka? Pazar sırayla benim. Suraylik, ha? Sodangizni bersin. Sizniki qancha cho'g'roq ekan? 30 lira var. 30, 2 tish be. 2 tish 30 deyaptir. Arashan. Yaxshi. Unda esa ketdik do'stlar, ichidan bir ko'z ber. Assalomu alaykum. Qancha ekan qo'zlar? Çoğun 15 yarım. Cho'ng 15 yarim. He, bo'lchi. Ekon 11 jan. Ekodan qo'chqor ekan, ha? Ekodan qo'chqor ekan. Soda bo'ldi bayga? Bo'lalek, ha? Sodangizni bersin. Do'stlar, el ko'p. Bozor qiziq yuryapti. Qancha ekan bu? 48 mi? Qancha tish to'g'ri bu? 2 tish ekan. 48 ming so'rayapti. Tuğandan. O'ta ko'p ekan bugun. Qana, chekadan kirgizaylik. O qo'ylar qanchadan ekan bayka? Assalomu alaykum. 35 dan? 35 dan. Turmoq o'tib ketdi. Turmoqlar o'tib ketdi. Semiz baylada turdi u. Baylada turgan ekan. Turmoqlar o'zib ketdi yerda turaverganda. Do'stlar, mana shunday yo'l yengdanli. Qo'ylar qanchadan? Assalomu alaykum. Qanchadan? 15 ten. 15 dan. Yoshlari qanday? Hazırlar. Kozları 15'ten. Urgaçı erkek aralar. Ya. Don Xabar degan YouTube kanal. Qanchadan aqsaqal? Bu 14. Bu 8. 8 ming bu 14. Ha. Yaxshi. So'rab atchat. Qancha qaldingiz? Siz satasizmi? Qancha? 21'e beribey getdi o'tadi. He? Uyga. Mana 21 ga berbey ketyapti uyga deydi. Ertaga ketyapti ekan. Qapoq o. 21 ga berbey ketyapti. Qana ko'rsataylik qo'zlaringizni. Qanday ish aka? Qancha var? 11'den de otam. 11'den. Bu qancha? 1 oylik, 2 oylik? Ha, bu 3 aylık kozlar. 3 oylik kozlar. Erkek Arasan. Erkek, ko'katan qo'chqor. Erkek qo'chqor. Qo'ylar ko'p. Qanchadan berbedingiz? Savdo bo'ldi? 10 jarımdan vermedim. 10 jarımdan berbedingiz. Rahmat. Bozor qanday bugun? Bozor bu arzan, mal ko'p. Mal ko'p. Arzon. Bari o'q jemga, cho'pga o'dib. Mana alyapti. Rahmat aka. Savdongizni bersin. Mana ikki qo'z. Salom, barina salom. Barina salom deydi aka. Qirg'izistonga salom. Mana Qirg'izistonga salom deydi. Yaxshi aka. Rahmat. Anda biz içine gireriz hazır. İçine girelik tuğanlar. Mana ko'ryapsizlar. Yo'l jegindili. Qo'y ko'p ekan bu. Qanchadan? 15 dan deb so'rayapti. Bular aka uchovi qancha aka? Onlar 22. 22 dan. Hoppa. Bu teylet 22 dan. Qo'chqorlar ekan. Ular ikki tishitlarmi? Yo'q ekan. Qo'zlar bu. Bunlar mo'yan qo'z. Bunda qo'zi. Yaxshi soda bo'ldi? Qanchadan? 21 yarımdan getdi. 21 jarımdan ketdi. 21 jarımdan ketdi deydi. Maqta qo'chqor bor ekan, o'ta cho'q. Bir o'lchi. Assalomu alaykum, aka. Qaysi ketdi? Ha, bu. Qanchaga ketdi shul? 17 ga qo'y ekan, ha? Qo'y 17 ga ketdi. Qo'chqor qancha? Güzel sizniki? Assalomu alaykum, aka. Qanday bir liniyasi bormi? Qancha tish? Qo'chqor cho'ng ekan. 4 tish, 150 so'rayapti. 2 yosh. Liniyasi qaysi? 82. O'mi bu torpoq qarmagandaylar o ya. Una quloqlarini ko'ringizlar. 22. Quloq 22. Bo'yi birdan birga oshiqroq, alizroqdan ko'rsataylik-da, bospay qolyapti kameraga. 150 dedingizmi? Telefon qaltirabsizmi? Onlayn. Aytingiz, Qo'chqor bo'yicha alam degan bir tuğandar ko'ringizlar mana Qarabaltada.
Айтасызбы? Айтыңыз. 0705. 71 0112. Бұл қойыңыз қанша? Қозысы менен 70. Қоз ургачыбы? Ургачы қозысы менен қой жакшы қанша тиш? 4 тиш. Ушул номерлерге байлансаңыздар, байкем шу қойларды сатып атат. Мына разрестери бар екен. Қочқордан дагы бирөө бар. Барбы дагы? Дагы бирөө бар екен ошо Кочкордон. Көрүңүздөр. Балким башка жактан чалып калса доставка салып бересиздерби? Сүйлөшүү жолдору бар, Рахмат. Мына Кочкор бирок мыкты экен, көрүнүп турат. Дайын да бул койго салганга. Мына шөкөт дейт. Болду, кетти. Валейкум ассалам. Жакшы. Алхамдулилlah. Өзүңүздөр кандай? 15тен. Ургачыларбы? Эркектер. Эркектер 15. Канча дедиң? 15 дейт. Кулактары 20 дейт. Сода болдубу? Не болду? Сода болдубу? Алармы? Канчадан сурап атат? 13 сурап. 13тен бербей жатасыңбы? Бер 13тен жакшы эле баа. Канчадан бересиң? 15тен дагы. 15тен, 14тен бересиңби? 13тен сон сураптыр. 13тен жакшы сураптыр негизи, Өтө сон сурап. Өтө сон. Мейли эми базар эми. Багы дагы кичине кошсо деп турат да эми сатарман, туурабы? Аларман ылдыйраак алайын дейт. Содаң берсин. Донга бардым, көрүшүлөрүнө салам деп койдум. Ошода, донга бар. Донга бардым. Донга бардым, көрүшүлөрүнө Катталуучуларын, Салам. Сиз эмне? Бирдеме алганы келдиңизби же көргөнүбү же сатасызбы? Эмне сат? өтпөй атат, коз сатайын. Козу, мал көп экен бүгүн. Мал көп экен, мейли. Содаңарды берсин. Мына ушундай достор, Кара-Балтанын эли мына ушундай болот экен, достор. Биз суроолор боюнча келдик. Теке канча экен? Теке. Ечкиби? Эчки. Ечкиби? Витал, Витал. Канча бул баасы? 11. Азыр кандай бул? Жаш экен бул, Жаш. Өле экен 11. Козларыңызчы? Булар 13төн сурап атат байке. Эркек ургачы. Эркектерге 13төн. Жакшы. Туугандар, анда ичине кирели. болду. 17,5 миң сомго ургача, бычмалбы, союшпу? Сойгонго мына 17,5 миң, караңыздар. Чоңон экен. 2 тиш окшойт. 2 тишпи? Кетти эми. Эмне болсо дагы. Канчадан мына каралар? Байкелер. Бааларын айтпаңыз. 12ден. Чоңураактарычы? Диши тартпайм, койлор тартам. Базарда койлор тартабыз. 16, бул 15. Рахмат. Булар алындыбы? Канчадан болду ушулар? 10дон. Мына. Байлоого киргизесизби? Машалла. Бүт Кочкорбу? Аралаш дейт. Мына 10 миңден алышыптыр. Буйрусун. Бул жол турбайбы көрсө бул жак? Жүрүң. Канча болду туган? Алып бердиңиз. 15,5. Алып койду 15,5. Байкем бербей жатат. Канчага бересиз? Семизикине? Канчага бересиз? Айтыңыз. 17ге. Телевизор көргөн 17 болуп кетти. Жакшы байке. 15,5 бердиңизби? 15,5 миңга бербейди. Байке канчага бересиз ошондо? 17ге? Базар эми. 17ге берем дейт. 15,5 кылды бербеди. Чекеден турат бул жакта. Канчадан булар? Мейриностор. 15 суу атам. 15? 15 суу. Жол экен да, жол туугандар. Кана. Өтүп кетсин чыш машина. Достор. Бул чекеде да бар. Эл көп. Базар болуп атат. Камераларды түтүп кетип атат адамдар. Абайлаңыз, тууган. Кайсылар сода кылып атасыз, байке? Шуну, канчага? 14 сурап атыр, 14. Достор, айда байке. 14 сода кылып атыр да. Ушул киши. Өзүң болсо тетти, бирөөсүндө сой бербейт беле. Союшка экен. Кана айдаңыз. Алдыңызбы? Я. Канчадан? 1,5. 11,5? 11,5дан алдым. Мына алынган бала. Канчадан алдың? 11,5 болду. 11,5дан болду, буйрусун. Ооба да. Мана 11,5дан болду дейт. Жакшы. Канчадан байкес баалары? 6 миң, 10 миң. 6 миң мунусу, Мунусу 10 миң. Жакшы. Туугандар, мына кече сокулукта турган Мириностор бул жака келип калыптыр го. 12ден бери. Ошол жерде байкем бар эле көрүнбөй атат, бирок.
yo'q-ku. Erting uchoqni. Mana el. Qaynab atadi bozor. 16 mingdan ekan. 16 millionlar keç. Qanchadan aldın saqsir? 67'ga aldım. 367 ga maşallah öte sonunu alıp tursiz. Bular tişleri qanday ekan hem sizmenen? Iki tişler. Qo'y qilgangabı? Yo'q, bu bıçmaldır. Ha, bıçmaldarmı? Soyuş. Buyursun belki. Qaysini? Bu emne qo'chqor bu. Mana qo'chqor, mana qo'y. Qo'y. Qo'chqor qancha? Ha? Qo'chqor qancha? Qo'chqor 35 so'ratam. 35 ming so'rayapti. Qara, bulchi qo'y. Qo'y. Qancha? Bulgala 35. 35 tishichi. Ikki tish. Ikki tish ekan. Tushib beradi ekan. Ikki tish cho'ng-cho'ng ekan, bro. Soda bo'ldi bu? Soda bo'ldi. Qanchaga berib jatasiz? Aytingchi. 29'ga bermedi. 29 ga? Har birinmi? Har biri 29 dan berilibdi. Sodangizni bersin, bayka. Ketdi endi. Bular girib baratat qol. Jaldingizlarmi? Kupili da. Prodayoki? Qancha? 17 mingdan deydi. 17 mingdan. Mana bozor yurish. 18 deb olib kirib baratat. Aldingizmi? Pazarın giriş yerine geldik. Bu kozlar qanchadan assalomu alaykum? 13'ten 13 mingdan. Kozlar 13 mingdan. İçinden girip görgesel. Qancha qaldınız? 12. 12 bu. Mana 12. Yaxshi. 12 ga aldım deydi. Görüngüzler. 8,5 metre. Süt bağıtında echkiler tart degan bir to'g'anlar hozir ko'rgazamiz. Ha, mana süt bağıtında echkilermi? Qanchadan? 30. 30 so'radi. Ulag'i menanmi? Qancha litr sütü var? 3 litr sütü var. Dağı var mı? Tebir öyle. Böyle. Telefon aytarsınmı? 557 iyi. 229 210 süt bağıtında. Ula urgaçı mı? Ula urgaçı. Buna. Gelecekte bu da süt bağıtında hiç olur. Zaninski paroda. Donetski? Zaninski. Ha, Zaninski. Geçiresizler. Zaninski paroda. Tuğan, assalomu alaykum. Qancha qozul qo'y? 45 so'radim. 45 qancha tish qo'yingiz? 4 tish qo'zi erkek burg'achi u. Olsun, bak karanlık. Qaragan jo'qsiz. Men qarab qo'yayin. Erkek ekan. Erkek mi? Ko'rinmay. Kishini qozi ekanda. Soda bo'ldimi? Soda oldu. Bo'ldi. 35. 35 ga berilibdi. 80 liniyasi deydi. Qozi erkek ekan. Rahmat. 37'ga berib qo'ydim. 37 ga? Qanchaga berasiz o'shanda? 40. Mana. Yaxshi. Do'stlar, qana süt bağıtında echkini ko'raylikchi. Mana echki. Qancha ekan echki bayka? Assalomu alaykum. Basi. 20 so'radim. 25 süt bağıtında bu. Süt bağıtında 25 deydi. Boğaz bu. Kızır. Kısır. Qana? Ha, kısır. Evet ekan, evet ekan. Mana ki uloq echkilar. Qozlar. Qanchadan ekan bak? 7dan ekan. Qozlar. 7dan ekan. Qancha? Yo'q. Qanchadan bular? 5'ten. 4 mingdan, 5 mingdan. Do'stlar, bu qozlar kimniki? Esniki. Esi qanchadan so'rayotadi? Eski betim. Esi ketib qoldi. Jurgan. Xo'sh. Ketdi qana. Ho, echkilar usul jag'anda ekan, kirgandalar. O echkilar qanchadan tug'an? Assalomu alaykum. Ba'larni aytasiz bir. Har qanday taqdir. Ha. 5 mingdan boshqa 15 minggacha. 5 mingdan 15 minggacha. Süt bağıtında da var mı? Yo'q, ha? 5 mingdan 15 ming. Uloqlarda kichik mana. Mana ular deydi. Ha, yaxshi. Bu vaqtda süt bağıtında echki bor ekan. Ko'rinib turadi qo'y. Ha, uyni gelin deyaptilar. Echki qancha? 15. Qancha litr sütü var? Süt beradimi? Qancha? 4 litr. Qartang echki. Yosh ekan, yosh ekan. Mana uloqtaring qancha uloqtaring? 4 ming so'mdan. Ular tekeleri be. Tekeleri deydi. Hozir. Nomer qaltirasizmi echkiga? Alam deganlarga. Ayt. 708 0708 16 02 99 Qana bulardan süt bağıtındaqı qanchadan? Echkilar. Aytmayın bağısı. Qancha bağısını aytmayın. 8. Şu 8 ming be.
Arzan ekan ha? Yok ekan. Yaxshi. Arzan ekan. He. Yine 600 bin alır tekenleri. Yo'q, bu echki süt bag'atida 8000 deyapti. Sizniki tekangiz qancha? Tekevi. 6 koyarım. 6'ga beresiz. Pazar qancha so'radi elder? Alarman. 5,5 verdi. 5,5. Ol, 5,5 berdi, beribdi. Echki ko'rgan bu yoqda. Öyle. Tugan qanchadan bağları? 7,5 6. 6,5, 7,5. He, rahmat. Pul serkevi? 7,5 ming. Susam, soyğonga jaraybi? Pichaq ilinadi. Ekoten serkek. Sulu, gördün mü? Sulu, ha. To'g'in boshida yurgan. Qanchadan berib jatasiz to'da? Yani Ceti'den nereye de otak gelsin. 7'de. Ha, kelelekmi adam? Gel otak. Kel qanchadan berib otat? 6,5'dan. 6,5dan sodangizni bersin, he? 6,5dan berib otibdi, do'stlar. Hop, bismillah. Qanchadan qo'zlaring? 16? 16dan deydi. Qo'chqorlar bu. Qo'chqorlar 16dan. Savdo bo'ldi? Qanchadan berib eding? 14,5dan berildi. Bismillah. Endi tartaversak ay uzarib ketadi. Videomiz 15 minut bo'lib qoldi. Do'stlar. Echki qancha eje? 9 so'rayapti. Yaxshi. Ha bular assalomu alaykum. Cho'ng echkilar. Bular da 9dan ekan. Yaxshi. 15 minut bo'ldi. Endi biz Jash muzolarda cho'ng'roqqa cheyin tartib ko'rgazamiz. Biz menam bo'lib